Ya, salam menjojo pertanakan gelar Promi Getaran, salah satu peserta di grup K3WS nomor urut 20 itu. Jenda ku bawakan sada buah lagu sirut judul Mengharapkan Buah Sereh, karya cipta Abang Anda Usman. Cakap melu meranan medang hadi biari lapung si tadi harap budi terharap kalaku teridi pertangisanku barendana tempat pokoi. Man bandulara gunung dari terdedeknya dalan singedang rebansa aku lagi kakana goda dak-tada perbansie bagasaku lana haiku kejar bagi ngarapkan buah sereh turah meatik leh perubahan enduk keringan jadi muke sumpah mamelket telah terburi hadi ikin luka lah tertambari ugangin induran kue gelah kaloi entah perubahan kenan diberi lah kurang kaipe mali janji hambur kuje basman sampatan mamakawe di sepelan je. Dari terdedeknya dalam singedang terbansa aku lagi kakana goda dak-tada terbansie bagasaku lanai kejar bagi ngarapkan buah sereh turah meatek perubahan enduk kerinana jadi murde sumpah mamelket telah terburi hadi ikin luka lah tertambari buka angin induranan kue gelah kaloi cipela diukuri kue entah perubahan kenan diberi lah kurang kaipe mali janji
bubur kuce basman sampatan mama karwe ise pelang eje ibasman sampatan berenangin ise pelang eje ya bujur ras kocok